Vesna Zmijanac i Zorica Brunslik navodno nisu razgovarale 3 decenije i to zbog Miroljuba Ranđelovića Kemiša, koji je bivši muž Vesne Zmijanac, a sadašnji suprug Zorice Brunslik. U medijima se pisalo kako je Zorica otela Vesni muža, što je poznati harmonikaš kasnije demantovao. Moja porodica i ja mnogo smo plakali kada je ona na mojoj grbači napravila startnu poziciju da uđe u svet poznatih. Znate, Vesnu sam upoznala kao pevačicu koja je radila na Vašarima i Ibarskoj magistrali. Tada je imala svega 2 pesme, Vetar duva oko kuće i Ori mile, al duboko. Onda je upoznala Kemiša, za koga se udala, a ja sam joj čak bila na svadbi i donela poklon, objasnila je Zorica. Dok su njih dvoje bili u braku, Kemiš je dao prelepu pesmu Nevera moja, a onda su se razveli, pa je neko pametan koji je tada bio šef marketinga, jer Vesna to nije mogla da smisli, rekao da bi upravo ta numera mogla da nastane zahvaljujući njihovom razvodu. S tim u vezi, ona je za jedne čitane novine dala izjavu sa velikim naslovom "Drugarica mi je otela muža i mojoj porodici napravila pakao. Sva moja deca imale su problem, a ja konstantno bila frustrirana zbog nje i njenih veza sa moćnim ljudima koji su joj krojili karijeru. Zbog nje su me svi gledali kao babarogu i kao ženu koja je sve samo ne omiljena", ispričala je folk pevačica jednom prilikom.